Sabinoto beti akka nama sa sonariol. Si jebu di bayan akka usina. Ayah dulu muna emang. Itu nga, renang mabay bulan jengkol sa ngunun man. Malukutan sa man ni. Muna to jengkolon. Mada busli bulun na. Karena ngun liburan jengkolon nang ni. Lagi. Busong ano po na naman sini. Subutan na kayo sa may malukutan ni. Ya, renang. Sabinoto beti akka nama sa sonariol. Si jebu di bayan akka usina. Ayah dulu muna emang. Ay di do hamu paromain. Emang hulu hamu iso. Ay hamu pe paromain. Ay hamu nak ka kamar mandi muna di jebu do. Apa ibang binoto subang doro asongo ni. Masa subang di kamar mandi? Hamu lo hami inang di hutan naujui. Akka bonani rasang, akka rasang. Ni jebu. Ido baru akka bonani heu. Ido akka pong Subang di kamar mandi. Agak bijing kalau dokter subang ya ber kamu nih ngarang gaso. ada ngalani awi. Pas sedang ngani hampir jadi subang dokter lah tak kamu ibu nane. Tangawi. Tahu nang ngawinin nak. Ido do bainang. Jadi kuteramu udah mangon. Asal uang budak kening hujama. Sama kamu. Nah, kau terima kamu. Bayi mana sa hubau talan ya, sungono no jengkolon ni. Boy lang ngalong bulong na hape nang tersubang bebek kamu. Dia do tuh gebe yu yang goy kamu no. Barang nanyang gola terjama audo. Hubereng mo na ni jengkolon. Ba sedang ngalong bulong na naruh aku hape hamu do tersubang. Dia do nani nang dah. Kamu pe sungono do bainang. Online nga pengalaman madihamuno mula-mula kamu tuh hutai nang mulai berek kamu akarasang ni jebu songo ni mardik korang dohot akabunan ni heu better pada hamu ma ido masuk nang nazar buk mahamunyan lagi ya namang dang anong bimaas jama sonaro songo ni ngay kamar mandi sude ido persubang na ibarohu pangaratuan on sige bersubang doa sa suman ijebu hamu mangan ijebu hamu meeting benetuan mo sa sonari amang pinahalobu malua mulorok ka pinahalo malu ngaliliham ruama hamu ijebu mangan ijebu hamu meeting ay molo ihuta tahe nazar buk mamangon nazar bu inna hamu nazar bu dang bo muna masa dai huta itu sonama ngasai be huta be kamu songo ni biaru ku berin ngamu bau hamu bau nah ya sun kau berarti di sun asa buin non lagi pinggir doho nih sonon kan dapat do buiku kan dapat do memang sudah udah di sima pas ngaro mau hanon asa pengak koro hanon Amang ayah ada paru main merua do hamu son Nena sering ngetamu son nari merua hamu ayah roa merlitur lagi hamu son nari lani do sapi daliling isun bahasa saya bahasa enak ada kubo to ayat tu nang di ngetamu ayatmu lo dah ayam tu ingat terlebat tu dah ma ayat tu iya si Maria imada sobo to be nang di ngetamu be daw patorang masenang iya si Maria di peop do hatai jada di pahusor di bagasan kebe hamu bahasa ayat tu di bahasa hamu madokon na mengajari daw bahasa songoni ham bahasa songoni urokon nak patorang so di kudu gebe dokok kamu ayat tu napengot na ayat tiro wasi boto hamu do hata nai hadang natusan ni hamu gebe son nasing do hamu beres ge do hamu asing mangon ayat tu di enak kang nang nadako kamu nang ningot tamu ayatmu patorakon do hamu urokon di sungod di dohor patorakon say bakamu ayat tu doy anay do ayatmu gebe awro beri bakamu ayatmu na do mangale kan aw na patorakon do asa di ngok dang doh biao bahasa hamu malo mahamu lam sia dang aw bilam sia hamu bener medok di
di gereja mang. Kamu udah Awi sodo patorakon. Patorakon ya si Maria ningon, patorang jo ningon, idoko kamu ayat tu. Amangon ah. Saya amangon. Unang jugul hamu amang. Nih, unang sugul. Dia masuk muna songot di doharwa. Kan nakai nako kamu dan ningot tamu ayak muna. Ngau dang terpasai ngutamu. Mula ko auro nalau pedili de banung muna raw. Kamu perbedaan ayat-ayat. Saya pedili perbedaanin. Ngauro ko na ayat tu di. Ibahasa dokon hamu madokon. Abujo. Ano nang may laro hamu amang anak kaning nako kamu nang dingot tamu ayat-ayat muna. Patorak kamu join na hamu. Patorak ko do badang madokon. Oh ni doko kamu ayat tu. Isongon di patorak ko kuruah. Ngasay be. Dangarok tikos. Mandok kon kemagom barang doh tau lo personal. Tadi amang langsung di mandokon ah. Mahu do haro parmen. Ayaw pirak ko po to parmen. Hamu do dapat orang kami namu. Udah ke saya muna, lesong ini kok kamu tahu. Bay sono terus pak. Susah ya dong, kamu na terus makatai masalah. Ayaw pirak ko po to pinangon. Emang Diyos mo din naman ah, hujo na mana muna ah. Adang tikos sa mga ada ko po to. Iya si Maria ni ko patorang ni kudo. Oh ni doko kamu ayat tu. May mga mangon. Napatorang kan. Ayaw pirak ko po to pinangon. Asay mo to muna ya muna ya mang makana hudok ko sudah pa ako kamu na ako ayat mo. Nga sabi nang nagboto. Sinama ba? Awe nang boto pinang. Tinggal na mama sa anak tulog ko. Nasi patorak ko rin na. Isi mahamu ah.